Yo na miribukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yo na miribukmak, tuanja update Covid-19 boy, dipung Catherine Binjari ga Rockhole area ngur. Katurya na pruna kon maringgitin nguni health workers to maram tiring bolo Yolngun Covid-19 miring. Kawanggaja ka teenage mial kataran boy. Ka ninangay ka Yolngual, ripungwal nguni ngay COVID-19 ga reading etam. Ka that's how ngay nguni maraman nguni ready, nguni liwangang nguni nakon contact ko repijan. Ka Yolngu ngay nguni unvaccinated. Pangu ngay nangoy vaccine maram. Ka maday nguni ripun maday Yolngu, nga manakon na puro tao. Ka maday nguni yak kagataran boy area boy wangga jadira mo pingur burtun Sydney ngur COVID-19 miri ka ngay mialk ja ka close contact nguni ngay wipo Yolngu COVID-19 miri yur marichi ngay pingur London ngur. This week Tuesday balanya miri ngay Health Minister Natasha Files tu naprung lakaram bulu nakon Yolngu maram COVID-19 wangga ja 3-year-old girl being urgataran ngur ka ngadik beringunan ngu ka also wipo yoto ngunungul ka ninna walalangkal. If ngay to someone nu nakon maram COVID-19 o if ngay ka ninna wipo wal COVID-19 miriwal wal jatuh health workers tuin palanya inain Yolngun walalain maram health springs lila. Kangunilin wal nguli nakon quarantining jaja kawalangoy kabay wal nguli main maktir nakon ka marga walal tuyak ka passing wipung wal Yolngu wal nguni riri. Lockdown ka lockout jadwal diangun balagataran jabilin dawar yuna Binjari ka Rockhole. This means nakon pangun ngay bulu lockdown or lockout anywhere dial Northern Territory. Yoro if nito marichi kataran il Binjari or Rockhole pukuchul ngi wearing nungoy ni mask if nito kanartamay wangan. If nika traveling duala jendi wanga kurmalain uripung wangang or bukuchul ngi wearing nungoy mask diali area ngur kataran Binjari ka Rockhole. Ngayon Health Minister Natasha Files pichen ngay wanga pukmak unagataran area Binjari ka Rockhole jama walal ral manapan miri ka kunga yun nakun walal community tuwali COVID-19 spreading or ripungol wangalil. Nina walal darada wangangur COVID vaccine walal maram ga test. Nguni nakun walal dakay nga namir nguni walal riktun. Ka tangang do nakun Yolngu maram COVID-19 vaccine ja. Tuwal malalim rin nakun tuka padak ja tukar baki. Margalim rin nakun jakalimurong goylimuro kuruto mirio malaga community. Lurkun tuwal kamurun tukar ja. Wangga ja marang COVID-19 vaccine. Ga wripun ngay nguni ni kadakay nga namire nguni ni to ririktun marichi ga marang COVID-19 test. Last one ja ngay if ni ka wirwiryon gataran area kuru marichi bichen pukuchul ngay nirpul mas nguni ni tuwangan ganartam. Yo ka check-in gi nguni ni to marichi nakon shop office lil jamalil uripungol nakon public places malabalanya. Check-in nakon nito uripun app lil phone app o nito wukiri nunanawi na ni yaku ka details nungu balanya nakon phone number yaku nunanawi na ni ga ulang dun miri pichen nungu details. Nakubili nakon ngunin part limurtuka check-in ja. Check-in jadwal room nirpan walal kung ka unaraw limurong community marga limur to stay safe. Palanya nakon if ngay to someone marichi shop lil riri miri COVID-19 miri walal to health workers to
maram yul na wala la ngay affecting unili na kun. Wana la chan ngay marichi, nalil ngay marichi, nata time do ngay marichi. Kalakaram wal to bala nyarawi Yolngu ngay tumaram COVID-19 test. Ka ripun wal nguli bala nyarawi Yolngu. Ka pichan wangakam bukuchul ngijakan ni nungoy ni. Ka if numayal bulu yuwal kuna kundawo COVID-19 bukuchul ngi keep listening to Yolngu Radio, ABC News or visit NT.gov COVID-19 website coronavirus.nt.gov.au. Yo, thank you numalango. Butur daw tambal Yolngu Radio le.